wewe chukua hiki nataka niambie nga uniyo turiko tureba umutekano na turimo tucunga umutekano ngana ngo atazi ikibazo gitana n'ikibazo urumva niko tubwira aho abantu bakora ko bari kafande turakurikiza ibijyanye n'umutekano afande gake katerere mana yanjye ni ikibazo kweri sasa ngaho umukobwa twatangiye barimo bafata ku ngufu nimatambuka muhagarare we baramufasha urava urajya hehe nta n'umwe wizeye utambuka yose amaze ibyangombwa agasanga atabifite ni ikibazo katurere baramfashe ku ngufu bangirira nabi nyine baramfashe bangira nabi bamfata ku ngufu atanga ubuhamya bw'ukuntu byagenze wa mukobwa katurere ndabasabye mumfashe narahemukiwe fande mumfashe sinzi kurondera inkwi nagiye gusenya urabazi ego sujya mugabo twafashe surya mugabo twafashe bamufashe ku ngufu agiye gusenya mu byibuke nk'umujura bandi usa nk'umujura sha inkozi y'ikibi hari uwo twafashe twege twafashe turashaka umutwereke uvuga ati gusuye cyangwa se uvuga ngo ntago ari uyu yego arisha hano bavuga ko atamutekano uhari hano bavuga ko nta mutekano uhari ngwino tugende bawe nta mukobwa agomba kujya kumwereka bamufashe ku ngufu filime ngiyi bakise Mustafa is back ndetse Kirabo Jennifer ni YouTube channel ugasanga Kirabo Jennifer TV kutavuga bimeze bite kunde mbibutsa fande wa polisi azanyira wa mukobwa bafashe ku ngufu ndarengana mwumve fande n'uyu fande n'uyu bafashe ku ngufu n'uyu nguyu muri bagenzi be bamfashe ku ngufu wewe ni wewe mko mjambazi mkubwa sana mjambazi ni nini jambazi ninde baramukubita vuga boss mukuru mujambazi kaguma wigisha vuga ikihebe gikuru bari hehe urazi aho bari arahazi n'uyu nguyu arahazi ani gashitani kadayimoni we toka dayimoni baramukubita ibyo byamenyekanye mu twobwa yabatanze we katurore filime ngiyi mama kurega kutubuzabuza nta mpamvu zo kugira ngo dutereshe umutwe ibintu tugomba kubitwaza gake tukamenya biravaye birajya hayiwe data we mutwaze ibintu gakeya ibyo mwankoreye murabyibuka wewe mwebwe nyene we n'abagenzi bawe sha mumfata ku ngufu sha bamera gufunga agatambaro afande mumen bamfutse agatambaro mu maso barantwara baramfata ku ngufu fandanga afite imbunda we uratwereka aho bari kugira ngo tukurekure dore ngaba ikihebe gikuru bagenzi be babiri bafashwe kuko muri umwanya numva ntameze neza urudo mwanya ndumva ntameze neza abasore banyu menga niyumva nkuru niba ndiyumva ndibwa cyo ngiye kubatuma hari cyo ngiye kubatuma muranyumva yega fande uze kugenda urebe hahandi ugiye kugenda urebe hahandi mudahanga yego kuko bareka gufata ijya mungu wacu ashaka kutuvamo uriya muhungu bafashe wowe akavuga ati twenda bereka aho bari akavuga ati tugende bereka aho bari kandi kuko niko byagenze nimubona bazanye tageti muhite mumwica wa muhungu murabyumva ni gutya ku mutwe abazanye hano aramutse abazanye ahangaha muhite mumumena vava turi tayari genda sha hanyuma we rero na mami wane yangu kwanza ili uone vizuri zana ahangaha marinete nibwo ubasha kugenda ureba neza bose usigarana na marinete kuko iryo turi tayari genda sha katurori yohereje umusore ngo nagenda akabona mugenzi waje kubatanga ahita amwivugana aha kindi mbibutsa ko Papa Samuel niwe ubiri inyuma kuri no filime iyi filime iri kuri YouTube channel yitwa Kirabo Jennifer TV ntiwibagirwe gukora subscribe mwese murimo muyireba mukore subscribe yaracyakubitwa mukore subscribe kuri Kirabo Jennifer TV Papa Samuel niwe ubiri inyuma kararyoshye
ntimuzacikwe n'igice gikurikira. Iki ni igice cyayo kibanza. Kumbe hakuno umusore uko bakamuteruye babanje kumukubita kugira ngo yemere kujya gutanga bagenzi be. Cishwa tugende. Barakurikira n'umukobwa arahari niyo bahaye ubuhamya bw'ukuntu yafashwe ku ngufu. Katurore umusore yemeye kujya kubabwira bimeze bite. Katurore b'umutekano wamuvanayo, baracunga umutekano mu gace ka hakuno k'igiturage, baracunga umutekano nk'uko Papa Samuel akunda umutekano, baracunga umutekano. Papa Samuel n'ubiri inyuma, kumbe cyakiyebe bohereje ngo kikibona mugenzi wabo aje kubatanga cyaramurashe isasu rimwe abiri. B'umutekano bikangamo, we muzenguruka mwitonze. Fande kikiyebe kumara kumurasa cyarerekeye. Kiyebe kumara kumurasa cyarerekeye umutekano bavayo bushya. B'umutekano bavayo bushyashya. Nibutsa ko Papa Samuel ubiri inyuma. Filime ngiyi mwakira uburyohe, ndacyarisaga mwiza. Bimeze bite filime ngiyi b'umutekano batangiye kuzenguruka barekeye bagicikiye he? Kiraducitse wana kandi bagombaga kujya kutwereka boss wa mukuru ari. Bagombaga kujya kwereka boss wa mukuru ari. Gende Fande vayo hakuno bakurikira kiyebe cyaciye. Genda bicunga aho bashinzwe umutekano bakoze amafunzo, bakoze imyiteguro. Kigiki yanga boss bibazo byavutse. Ndamurashe wana ntago bari bumenya aho turi. Namwivuganye wowe ntago bari bumenya aho turi. Wana ni wowe mani Chenzi musaza yaraje kutwerekana dutanga vuga aho turi. Nese murosa ku mutwe yarangiye wowe namwisha ha. Lakini nakuwa wakora tutafuta boss wisigara nongera radomeka kumba taradomeka igisasu. Sasu shinzwe umutekano kubyebe. Sasu yebe birasaba shinzwe umutekano. Fande yimanukiye. Sasu kwa shinzwe umutekano. Tumereza kugira boss mereza nga ku ntore mande ndome kubona nje gukubita bakaritashi. Ewana we gisasu pataradomeka kwiri mishwaro. Shinzwe umutekano baje. Shinzwe umutekano skia fire burusasu. Kumbe hishi nyuma hakuno gisasu. We mwatake. Shinzwe umutekano mugenzi wabo umwe baramudobuye. Vayo bisasu. We disi umwe mashinzwe umutekano umukobwa baramurashe. Gisasu kibyihebe cyaramuturikanye. Fande ova muranyumva basore banje ova muranyumva. Jya vuba vanga twageze mwereze ubufasha mwereze Fande mwereze ubufasha. Fande angarimo aratabaza abandi. Ndi mupolisi baramurashe hakuno do. Ndege y'umutekano yaraje ire kuri gisasu. Fande yamagaje ubutabazi. Kihebe kiracikira hehe? Kihebe cyarashe ya ndege ntago cyoroshye. Kihebe cyarashe ya ndege kumbe amaboko tuyareba. We amaboko tuyareba we. Amaboko tuyareba wowe. Kubita umugere hasi. Amaboko tuyareba umutekano mwarawujujubije. Rwa rugamba ndakubwiye. We. Fanda aragikubita. We. Bakirya jido ni ikihebe gikuru Katurore. Fande yaragurukira kizinga. Fande yifatiyemo shaka kugigira ngani ikihebe
baragifashe cye baragifashe bagicishaho kigomba gukatirwa urwa burundu gera ngaha shaka kurwana nabo kirababyimba baragikubita fande yaragikubise cangaha gomba gukatirwa urwa burundu kitwaga Mustafa is back ikihebe gikuru nuko bagifashe ngabo zacyo bazirimbuye muzacikwe nikurikira ikihebe bari baragifashe bagiye kugicira urwa burundu nta gucikwe nikurikira ndacyarisaga mwiza bibutse ko ugomba gukora subscribe kuri Kirabo Jennifer TV.